he drug addict hi Captain America anga in thuam laia manani a atan chuan he an man ni hi an ni cheber le za thlak berani ma se he ni hi atana ni lom om ber ani dei don kumsang ni som pakwa September thla khan he drugs addict David Hobbs hi Clarksdale Mississippi a mi in hnunga in tea lu ru ka wanga manani a Captain America costume alo in bel kher nen hian tu ka manani na thalak superhero handcuff fa omlai thalak chu lar ta hle mi zongin an nuya superhero an man chu an nuya za alar ta phian mai ama David po hian kanun chu atop ta kanga ya ti hiala a chung te atizak boxi shi omati tak zet heti lai hian mi zongin nui ma se nui velo tu om chu kan hu mek David ano panlaya a thian pa Trey Lewis hi ani kumsom ni lai in muto lo ma se a thian pa za thak takalar helo mu ve a drug addict ani ti alo she thei boka Trey Lewis hian addict how en kolna good landing recovery alo nei hlo bok nen a thian pa hi a thon veka en kolatum an in mu a David anei chun chu suitcase pakhat thom no bal om khom zong ani a thian pa ta addict how en kolna re ha pa chuan omin a hlo tling ta David Hope hi kumnga lai rui thei thil tilovena omta kumsom panga ni tanga drugs khoya ni to a tuna chuan a fihlim makto David hian ila thok thei chung chu chan sila nei ti in addicted chu afuya a thian pa Trey Lewis abula good landing recovery a thok ve in mitam taka pui ve ta ama nui tu te po khan a hne na tangin thuron an lata heta hian in thian thatna hlut zia le tum chuan konga om ti kanjir chuaka superhero handcuff an nui chu ataka superhero alonita with a suitcase full of dirty clothes and a half a cigarette. That's all I had when I got to rehab, bro. And I have 5 years clean. You know?